أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا حي ويا قيوم، اللهم يا حي ويا قيوم، اللهم يا حي ويا قيوم. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعمرا طويلا صالحا وحياة طيبة ونية خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. سلام رحمت برکت دلوانیا خدا لسر و توان به گلی هواله گرین هجا گلی گهدار و خواندوان برومت به اذن و دستور و قوت رب عالم امی دست به امثله خواندن امثله مختلفه بکن. امثله پرجمارا مثاله، یعنی جمع مثاله. مثال معنی ارنک میناک، مختلفه جی معنی یعنی او امثلین او میناکین کو جهف جدانن کو نوکا هفن، یعنی معنی وان جهف جدایه، وزن وان، شکل وان، هیئت وان نوکا هفن. شراطی گوتن امثله مختلفه و به اذن خدا امی خلاصا معنی وان بیجه بیجن، وان میناک بیجن. ام میناک عربینن لی واتایوان به زمان عثمانی خاطیه کرن. اف جی شکی گلک باشه مرو پیرا هیرا زمان عثمانی جیده به و خدا حسبی که خلاصا وان امی بیجن. ام زیده کرناچن لگور آستا خواندوان نو امی تف بگرن و دماک و وقتی وی هات زمانی وی هات دی برفرهی لسر وان بیجیان و لسر وان کلمان دی بین سکناندن انشاءالله. نصر فعل ماضی بناء معلوم مفرد مذکر غائب معناسی yardım etti bir غائب geçmiş zamanda. نصر فعل ماضیه یعنی نه فعل مضارع و امره، لا فعل سه قسمن، ماضی مضارع امر. گوگو فعل ماضی وان هر دو که ما اینجا داره خست. بناء معلوم نه بناء مجهوله، لا را بنا دو قسمن، بناء معلوم هه بناء مجهوله. شیرت گفتم بناء معلوم ببخشین گلی حوالا. مفرده نه تسنی و جمعه، مذکره نه مؤنثه، غائبه نه مخاطب و متکلمه. غائب یعنی شخص سیمین، از تو او کو کردی تی بکارانی، یعنی از کو متکلمه، تو کو مخاطبه و او کو غائبه. جراتی گوتن لور نصرش بونا غائبه یعنی میرککی کو غائبه یعنی کو شخص سیمینه جوراتی بکارانین. مثلا مرد جن نصره او کس، آن نصره زیدون کو زید لور نبه زیدی آلی کاری کریه. معنی اشقاتی بیشه معناسی yardım etti bir غائب geçmiş zamanda. Yani merkeki ne amade dema burida آلی کاری کر. ينصر فعل مضارع بناء معلوم مفرد مذکر غائب معنası yardım eder bir غائب şimdiki halde ya gelecek zamanda. ينصر فعل مضارع yani فعل ماضي و امرينينه بناء معلومه نكو بناء مجهوله مفرد مذکر غائب مفرده نه تسنی و جمعه. مفرد yani یک، تسنی دو جمع سه، نکو تسنی و جمعه جبونا یکی تبکارانین. مذکره میره نکو جنه یعنی علامتی مؤنثی تداتننه. غائب مخاطب و متکلم نینه بلکه شخص سیمینه. معناسی معناوی yardım eder bir غائب şimdiki halde ya gelecek zamanda. Yani merkeki ne amade نها آن دما بیدا دی آلیکاری بکه. لارا فعل مضارع نابرا زمان نها و زمان بیدا مشترکه شریکه نابرا هر دو زمانان دا. نصرا مصدر غیر میمی مفرد معناسی yardım etmek. نصرا جی مصدره و مصدر گلی حوالان چقاس اسم و فعل کوتوان 24 سیغان ده نه تفج مصدره هاتنه یعنی جدر مصدر معنا جدره چافکانیش بونا توان یعنی مصدر بنگه ها همیانه همیش مصدر در کتنه جا مصدر ها غیر میمیه او دنه همی چقلن او ها کوکه
و مصدر ميمي مصدر غير ميمي اوا كسري دا ميم تونن بجنه مصدر غير ميمي مفرده نه تسنیه جمعه معناسی معنوی yardım etmek ali kirin yani de mezarı da zaman tüneye فهو ناصر اسم فاعل مفرد مذكر معناسی yardım edici bir er ناصرın اسم faale mefrede müzekkere manavi yardım edici bir er yani merkeki alikar çan ku merد beje mükrimin merkeki qancikar yani şartını ku em tinevana bizanın ve em servana kıyas bikin ve zâke mensurun ismu mef'ul müfred müzekker manası yardım olunmuş bir er mensurun ismi mef'ule müfrede müzekkere manavi yardım olunmuş bir er yani merkeki kuhatiye ali kirin اسم فعال ده آلی کاره منصور نده او کسا که هاتیه آلی کرن جا آلی یکی ده یعنی لم ينصر فعل مضارع جحد مطلق بناء معلوم مفرد مذکر غائب معناسی yardım etmedi bir غائب geçmiş zamanda لم ينصر جی فعل مضارع yani asli خود ينصرو بیه لم هاتیه وی گوهرانده نیچه کریه هم وزنوی خراکریه هم معنوی گوهراندیه لماتیه مثلا ينصرو بی جزمه حرکه بریه بیه بجزمه و هنه گوهراندن تیده چی کریه جحد مطلق جراته گوتن بناء معلومه نه بناء مجهوله مفرد مذکر غائب چانکو مجهوله گو عین الها جاری بکن yani müfrede ne tesni cem'e, müzekkere ne müennese, gâibe ne muhatab ve mütekellime, manavi yardım etmedi bir gâib geçmiş zamanda. Yani alikari nekir, merkeki ne amade dema burida. Yani ev van ma'neha hami leme çekiliyor. Bandura harfi gelek mesela. Yani lem hem hıstiye nefi, yani hıstiye neyni olumsuz, u hemci hıstiye ma'na madi. garandiye معنا ماضي جي وصيغة ويجي خراكرية أبقص كوب باندورة بتأثيره لما ينصر فعل مضارع جحد مستغرق بناء معلوم مفرد مذكر غائب معنası yardım etmedi bir gâib geçmiş zamanın cem'isinde لما ينصر جي فعل مضارع yani aslevi yansuru biye لما hatiye صيغة خراكرية وزنوي لوي حركة بريه بيه بجزم و معنوی داشی گوهراندن چکریه شقا دیوار معنوی بناء معلومه نه بناء مجهوله مفرد مذکر غائب yani merkeki ne amadeye manası yardım etmedi yani alikari nekir bir gâib merkeki ne amade geçmiş zamanda zamanın cem'isinde tevai dema burida yani tevai dema burida hatta enhaji alikari nekiriye lejha paş ve te هیوی کرن ته دا رجاو هیوی هیا او لما جه عین او قاس باندوراوی تاثیراوی لسر فعله چه بیه گوهراندن هم ده صیغه دا شکریه هم جی ده معنی دا ما ينصر فعل مضارع نفی حال بناء معلوم مفرد مذکر غائب معناسی yardım etmez bir غائب şimdiki halde ما ينصر فعل مضارع نفی حال تا دا ما هاتیه ده صیغه دا گوهراندن چه نکریه ده معنی دا چه کریه یعنی لفظه دا چه نکریه یعنی معناوی خستیه نفی خستیه نینی حتی انها ارینی بو یعنی اولملو بی لی بمایه بیه نینی یعنی ناکه بناء معلومه نه بناء مجهوله مفرد مذکر غائب معناسی yardım etmez bir غائب şimdiki halde yani merkeki ne amade naha alikari nake لا ينصر فعل مضارع نفي استقبال بناء معلوم مفرد مذكر غائب معنası yardım etmez bir gâib gelecek zamanda ev la yansuru ji fi'l mudari'a la aynı ve kamayi hatiye sigawi khirana kiriye li ma'nawi khira kiriye ma khıstbi nefiye hali la ji khıstiye nefiye istikbal yani dema be nefi dike neyni dike بناء معلومة نه بناء مجهولة مفرد مذكر غائب
Manası yardım etmez bir gaib er gelecek zamanda. Yani dema beda merkeki ne amade alikari nake. Yani kıyası servid ve merif feili maniji bike daku merif ثبيتني ده منحصر نبه يعني بيجن لا ما يكرمو لا يكرمو معنى چیه ما يكرمو يعني نها قنجيناكه لا يكرمو دما بدا قنجيناكه بلا معرف فعل ما ينجي لسر جاري بك داكو ذهن امرو افق امرو ذبه و تشدنش بين بيرامرت لن ينصر فعل مضارع تأكيد نفي استقبال بناء معلوم مفرد مذكر غائب معناسي elbette yardım etmez bir gaib er gelecek zamanda. Len yansuracı geliyor valan evci fiil mudari'a len hatiye ne guharanın da çekiri hem de lafzı da çekiri hem de mani da. Yani bir şey da yansuru bi len hatiye ve peşi xıstiye zeber o mani da ji guharanın çekiri. Şkami bixoynin fiil mudari'a ne fiil madi ve emre tekidi nefi istikbale. Yani demabe neyni ya demabe tekidi ke مسوجرت كه قطعيت كه تجا محقق في تشتيناك بناء معلوم نه بناء مجهوله مفرد مذكر غائب معناسی البته yardım etmez bir غائب er gelecek zamanda. Yani muhakkak dema beda او merka ne amade alikari nake. Mesela len yazlime Zeydün manavi yani muhakkak dema beda Zeyd zulüm nake. Lar oldzane kuçka zulüm tişeki khrabe. Len oqas guharandın demane da çedike. Li yansur emri gaib bina-i ma'lum müfred müzeker gaib manası yardım etsun bir gaib er gelecek zamanda. Yani rasiyakada yardım etsin. جبركو زمان عثمانية زمان عثماني بيويت إفادة كرن أول ينصر جي أمر غائبة أفجي أصل قادة فعل مضارع ينصر ينصروه لما أمر هاتيه سري ويجزمه كريه وتدا معنى طلبه دا خازي خصيته دا أمر غائب بناء معلوم يعني أو أمر غاب أو شخص سيامين بلا أو آلي كاري بك بناء معلومة بمفرد مذكر غاب معناسي yardım etsun bir غائب er gelecek zamanda. Yani أو مركان ne amade dema beda bela آلي كاري بك مثلا ليعدل بلا أو مركان amade bela adaleti بك أن ليقرأ زيدون بلا زيد بقينه يعني تدا أمرواري هي تدا فرمان هي تعداد داخازی هیا بلا بکه وید شهانه لی یکرم بلا قنجی بکه لی یذهب بلا بچه yani لسر قیاس بکن گلی هوالامیش بیر نکن لا ينصر نهی غائب بناء معلوم مفرد مذکر غائب معناسی yardım etmesun bir غائب er gelecek zamanda la yansur جی نهی غائب افجی اصلی خواده فعل مضارعه ينصروه لا هاتیه سری معنوی داجی لفظی داجی گوهراندن چکریه لفظی داوی حرکی بریه مجزوم بیایدی جزملی بیه و معنوی داجی شخص خستیه نهی یعنی قدخه بلا نکه یعنی ها لا ینصروی داد دا نینی هبی یعنی اولمسوز هبی لا ینصر دا قدخبون هیا یا ساقبون هیا بلا نکه ایمانی دا دگو ناکه تنه نینی هبو بنای معلوم مفرد مذکر غائب معناسی yardım etmesun bir غائب er gelecek zamanda merkeki ne amade dema beda bela alikari neke kumer bije la yazlim bela zulme neke la yazlim bela zulme neke la yadrib bela ledan neke bela kesi nekte yani ha لا يذهب زيد بلا زيد نچه يعني قد خيا چون جرا عنصر امر حاضر بناء معلوم مفرد مذكر مخاطب حتى انها غابي دي بي مخاطب قال اولا لا ربي امر حاضر يعني او كسكو بشبري معرفه مخاطب معرفه را خطابت كده اخذ معرفه جو راد بيجه عنصر يعني تو اف عنصر امر حاضره بناء معلوم مفرد مذكر مخاطب يعني لفر
او پیشبری معرف نکو غائب و متکلمه وانج در خست معناسی yardım et sen bir hadır gelecek zamanda. Yani tu merka amade ku tu peşberi medayı ku ez btara da akhivim tu alikari bike dema beda unsur ekrim qenci bike adil adaleti bike لا تنصر نهي حاضر بناء معلوم مفرد مذكر مخاطب معناسی yardım etme sen bir hadır gelecek zamanda. Ev yani nehi hadire yani nehi kadehebun etine yani mana yasakbun etine bila yani tüneke وقال لا ينصر چند تدا قدخبون هبی یسخبون هبی تفیداجی جو نهی غائب و لا ينصر اواجی نهی حاضره اوی پیشبری معرف را معرف جرات بجا لا تنصر نهی حاضر بنای معلوم مفرد مذکر مخاطب yani ne غائب و متکلمه معناسی yardım etme sen bir hadır gelecek zamanda. Yani tu alikari neke tu merka hazır tu merka muhatabimin peşberimin dema beyda tu alikari neke kumerif beje la tazlim ey kesa kutu peşberimi zulüm neke la tadrib naqte tişti oha ku qadakhan mirwan tiştan bine yani la hem cezme kiriye yani tansuru bi biye xistiye la tansur o manavi daji guharandına ki mazan şekiliye qadakhabuni aniyet eda neke la tezheb neçe la tadrib naqte لا تفرح كيف خوش نبه يعني قد خبون تنتهي دا وهم دلافزي هم معنی دا گهراندن چکریه گلی هوالان اف بنگها راستیه دا علم صرفه کمروان خوشک بزانه ده انشالله پشت روزانجی ده گلک بمعرف خوش بیتن جبونایی دوی وکا تمل خانی معرف بحسبینه چون کدام تمل خانی بنگها خانی رند و خوشک بیت چکرن چکرنا خانیان لسر وی تملی گلک حسان ده بر حد به جبونایی قاصد دوی گلی خواندوانان هون بنگه ها علم صرفه چه علم ببلاوه بنگه های خوشک دانن رند فهم بکن رند بزانن لی خلاصاوی بزانن دست بکی دا جبونه کو بوا خوش بی هیدی انشاءالله خدای تعالی دوا سرفراز بکه خدای تعالی متوانجی جبونه نیت ما جبونه خوابی گرینه مجری حق جدانه که علمکی به عمل و به اخلاص پارا متوان بکه و نیت ما جبونه خدمت دین خواهی پیروز جبونه خدمت مروایی خدمت حق و عدالت و شارستانی خدای تعالی وی نیت پارا متوان بکه و مجری حق جدانه که و صلی الله علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد